Ne se ustrašiti neodobravanja. Bodi bler. Ne se ustrašiti neodobravanja. Bodi blablabla. Luli je zamegljen. Kdo je nadal njega za televizijskega voditelja? Niso imeli nobene boljše izbire. Brane, si samo hica. Sorry. Kekse z marihuano. Ti si Peter. Midva sva kot plamen, sva kot led. Napisal nama je, a bom dobil svojo majico? Brez nas vam bo grozno težko. Zato se kar dajte naročiti na naš kanal. Suzana.